Hihiri katoa ana a Aotearoa I te tainga mai o Whea William ki ēnei takutai. Ko te whakatūwheratanga o te kōti matua hou ki te whanganui ātara te tino kaupapa o tāna haere mai. Engari no ngā tifātua ke te maringa nui tuatahi ki te rāhiri I āia. He whakatau na te mana whenua o te whanganui ātara ma te kingi a tōna wā o Ingarangi. Whai muri mai ko te take matua I tai mai ai a te piriniha, ko te whakatūwheratanga o te whare hau o te kōti matua o Aotearoa. Tēnā tatou katoa. It gives me great pleasure with the unveiling of this plaque to open the New Zealand Supreme Court building. Heoi, nā te iwiona te whātua o ora kei nā manaakitanga tuatahi, nā rātau te hākari I whakarite. It was a meal fit for a king, and he didn't hold back on anything. Arā nā piki me ngā heke kua kitea I roto I te whanaungatanga I waenga nui I te karauna me te iwi Māori. Engari tērā pea, kua tai te wā me anga whakamu a tātou. Māoridom have moved forward, and I think for the sake of the new generations to come, I think we're heading in the right direction. Hei a pōpō karere atu te piriniha ki te pāpaka nui a Māui. Rapara tawhai, te karere.